Ningun epikena de tishin langan yechi pasok. Kuyum yings kuy banil ap shupal popti, petengah munil yet skongop ap shupal popti. Tachal tu langan khilni pasok. Hustak antil la pasok hoti chano pasok hune kuyum tishin langan yechi pasok kuyum yings kuy banil ap shupal popti. Ushin ningun epikena de tishin isko anbe pasok teto hustak antil tichal tu set kau chuk smun langin oho. Manenin anbe balan aywang mi mak ok pasok hingun enin kuyum ti aywang mak un pilsping. Chandio chusta Ubaldo, anta gesumilin na bismunilti, chutio te manil, o shimiak ngiti yayi. Spachnia na kanbe bal shawatu y tingnian kuyum tishin techu komun lang eno yoshkam etsa siamanil an maik tipeti. Machka utsote hap shubaldu shin etsa modalidad L2 techu komun lang eno. Inspisil an maik tishin mak sun nisbi etsa howe ska winach mak sun nisbi nian kuyumti. Wam tatocha ti pasilohnino paitah tu el nakiko maktah ay ko hingun enin kuyumti. Maktah ay krinan kuyumti etsa siaman iskute halni etsa yul kongo shakhlati aya yaha yet sunus biyalang toet shunun preinscripción shala etsa chial wayang bala shoksaho ay ya pushu ya ta pushu che bal cisbah ukhlinga ay pasibya ay wanash ay lo ya ispi yaha los kamshila ta chial yushin skopo pasilo ay ya ewan nga tu suwach kung sanian mahan munil betu ay pasun sa mahan chikang betet wayang balche bal yok ay paska mahan chin munlang betet wayang bal pusuban yushin etsa shange bia ayul cho shakhlati shange bia skan gan ningun mahan dishin yushin bia un kan ay kuyun yan kuyum titinang Hotak tatoyo yichop anil kuyumune langan amun langenti set chup yihnoxpa set yetos tingba anil amunil yoshkam babel kuyum yushin etsa machkauchelo setet mun lang elo in shutehalin aka elzoti tema shutehalin wes etsa nian yil penya babel kuyum ti ha kutsun nispi yoshkam ayune nian set shuko-chan nispi etialang to ya nian tu preinscripción waltinang kau inscripción shutehalin yushin kapni shahumal hagotet maktah shoktsahonian babel kuyum ti anian ficha de inscripción o carta de compromiso y shani pashnian yechel yumal final copia de DPI shutehalni aún kan tu hetkul ngingune babel kuyumti yaha yoshkam hotah tato ora yetinian kuyum yushin ay tokapni setech komun lange haktu shunchol banina babel kuyumti an shil une elzoti chala shinwes identidad cultural opash historia origen de los idiomas mayas opash nian historia y significado del idioma popti ashkamanian tu yan manian kuyum babel kuyum tu shutehalni hotah nini setetniche an elwano setetniche ayokin spei bal skongo balap shubal popti bai tutit na khunko setnian yiktel shutehalni anian tu ashmulang elominian yan babel kuyum ti yin ya bel kuyum etsa chong okupashtin setechuko tsip nini setechu kokuyni khap shubal Setach aikal chihas baune kuyum ti boxin setach inalil. Une kuyum ay kuyig nisbabet tskongo babshual pop ti chaltu ting balokanota to un lunes yetun un semana atu chikhnoxba yet skap qina letskh balil atu chichiko katslaw yin swaq qina letskh baltu yushin tak chaltu chichiko a las 2 de la tarde katslaw a las 6 de la tarde yushin tayon ay doktul konabal chong oksahonan kuyumti estuvo hoki yoshkam babel to kuyum estuvo coach ero ninset pai chung mala ningaktu yushin anian abishtus halte yet tato chue yokpash het biohinian kuyumti Skuy banil abshubal maya popti langan yihni pashoxba petengah munil yet skongop abshubal popti tato ay tomak chek pashohin snapal yokpash do ahojone kuyum tishin Chuyul pashoha hanpul tayet ngah munilet kong baw shubal popti yung machine cheshul pashoh katrin kam yini yak beshe yo takpal yin kotsoteni bokshin yin kotsip ngen hap shubal popti